dete moje, dete moje dece, tebi pišem. Čitaj ovo, dobra srca, jer živimo u vrlo kasna vremena, prijatelju moj. Ja pišem ove redove u 1007. godini hidžre, ili kako hrišćani računaju, u 1599. godini od rođenja proreka Isusa. Neka mu je sa srećom kraj Allahovog tronošca. Ispričat ću ti mladost ovog sveta, prošlost svojih predaka, sve kako sam čuo od svoje dadilje Halime, istoriju velikih ratova, svoje rođenje i detinjstvo kako sam od našeg sluge Sejfija čuo, ali pričat ću ti i takva čudesa koji se već svojom pameću sećam. Dah raja sve te strahote ipak čini umiljatim, jer bio sam mlad, početak je bio mlad. A prošlost je slatka, čak i onda kada znam da sam bio okrutan i opak, a svu sam već svoju zlobu otpustio. Mir s nama. Amin. Ovako počinje roman mađarskog pisca Viktora Horvata, Tursko ogledalo, koji je u prevodu Marije Cindorišinković objavila izdavačka kuća Dereta uz pomoć fondacije Kreativni evropski program Evropske unije. Autor je za ovo delo dobio Evropsku nagradu za književnost 2012. godine, a njegova aktuelnost je dobila na značaju i novim migracijama naroda. Nestabilna granična oblast između dva velika carstva, živopisna mešavina kalendara, poreskih sistema, jezika, knjiga i svetskih spisa, mesto gde ćemo sresti moćne sultane, mađarsko plemstvo i otomanske begove, trgovce, gradske bogataše, seoske službenike, a ponekad čak i anđele, džinove i neverovatne leteće mašine. Tek je jedan deo bogate scenografije ovog romana, čija se radnja dešava od Istanbula preko Jedrena, Niša, Beograda i Petrovaradina pa sve do Pečuja. I sva ta mesta više liče na one iz 1001 noći, gde kamile šetaju gradskim ulicama, kajsije i urme obilato krase drveće, lopovi tumaraju šumama, dok polako niču prve džamije i turska kupatila. Ono po čemu se posebno ističe Tursko ogledalo jeste humor Viktora Horvata, koji izvor nalazi u sudaru dvaju veoma različitih kultura. Humor počesto začinjen jezičkim kalamburima i maštovitim psovkama. Šarm Turskog ogledala leži i u neobuzdanom nagonu da se ispriča priča, a njegova originalnost u prikazu Mađarske kroz vizuru otomanskih Turaka, zbog čega će sve do sada poznato čitaocu odjednom postati novo, strano i zanimljivo. Tamo gde se reka Dunav sreće sa Savom, uzdiže se Beograd, sa zidinama koje dopiru do neba. Slušao sam Sejfije u zanosu. On me pomilovao i reče da je tu, u Beogradu, Sulejman veličanstveni postavio svoj tug od 7 konjskih repova, a čadori su prekrivali ravnicu kao što mesec tokom letnjih dana i noći srebrnom prašinom